Юмористик шоу-программа «Щекочак». Щекочак. Нунчак-аши. Нунчак-аши. Юбилей. Юбилей. Вау! Игорь наел. Bir şadılıkta, bir bәхетте, осы бұл өмір. Естәмесіз яшейміз біз. Барс медиа компаниясы аудио һәм видео тасмаларда, компакт дискларда Зөлфия һәм Җавит Шакировларның «Җырлы гомер» исемле яңа альбомнарын тәкъдим итә. Барс медиа компаниясе Айдар Галимовның Айдар 2000 дигән яңа альбомын аудиода, видеода һәм компакт дискларда тәкъдим итә. Фирма кибетләренә асрагыз. Генераль спонсор Интурцентр туристлык фирмасы. Сөйгәнегезгә бүләк, Барс медиа компаниясе исемен язган идем дигән яңа җыентыкны аудиода һәм видеода тәкъдим итә. Барс медиа компаниясы компакт дисклар, аудио һәм видео кассеталарда Данил Шарафетдиновның «Зур юлларга чыктым» дип исемләнгән яңа альбомын тәкъдим итә. Генераль спонсоры GSM Santel. Альбомны Барс медиа фирма кибетләреннән сорагыз. Sırana binen yıldızlar, yıldız küleği dalma. Olar bikmin kanatsız, ürsem de jit olma. Suğa susagan gül gibi, izlenmeyim de aldıma. Mehabbetten bildireme yüreğimni olmine. Mehabbetten bildireme yüreğimni olmine. Tuğan oynada sırama süyü bilgisiydi. Ul bit bugün gene tuğla irtege bular kite. Suğa susagan gül gibi izlenmeyim de aldıma. Mehabbetten bildireme yüreğimni almine. Mehabbetten bildireme yüreğimni almine. Kule gittim şeşkelerde, tepiyenge tüzerge. Balar yeşerişin tuğan, nigalarını üzerge. Suğa susagan gül gibi, izlemeyim de aldıma. Mehabbetten bildireme yüreğimni almine. Mehabbetten
Қайырлы кеш, құрметті достар. Исәнмісіз, саумысыз? Бек зор рахмат бізді жолай құрметләп, жошызаларны тудырып, бізді құрметләп келгеніңіз үшін. Енді міне сіздің білен соңғы тапқыр көрішуімізге бір елден артық уақыт ұзып кеткен. Шол уақыт ішінде енді міне не қадар сізді соғынғанбыз, не қадар сізді соғынып шолай бүгін күтіп алдық. Һәм енді шушы біздің соғынышлы қойнар сәлемнәрі бізді бүгін сізге өзі біздің яңадан яңа жарлары бұзаша, яңадан яңа мұңнары бұзаша сізге бүгін еріштірі біз құрметті достар. Һәм енді міне қазір біздің өзі біздің өр яңа жарларымыз арасынан бірсі қазір яңғырар. Зөфәр Қайретдиновның өр яңа yazған, Марас Хафизов сөздеріне yazылған жарларынан бірсі болғаш болсан деген. Сағындырды бізіні қауыштырған Құшының қарлы бұранары Сағындырды бізіні олаштырған Язның сүйі ташқынары Бұлғаш болсын екен мәхәббәтің Сағындырып адаштырсын Бұлғаш болсын екен мәхәббәтің Yakın aytsın kavuştursun Bulgaç bulsun iken mehebbetin Sağındırma adaştırsın Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Sağındırdı bizini güreştirgen Jayning жылы kişlerine Sağındırdı bizini suyuşturgen Күзінің aşı jillerine Bulgaç bulsun iken mehebbetin Sağındırma adaştırsın Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Sağındırdı bizini kavuşturgan Yıllar bilen yıllar arası Sağındırmaz idi eğer bulsa Kıyanetli süyü yarası Bulgaç bulsun iken mehebbetin Sağındırma adaştırsın Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Bulgaç bulsun iken mehebbetin Sağındırma adaştırsın Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Bulgaç bulsun iken mehebbetin Sağındırma adaştırsın Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Bulgaç bulsun iken mehebbetin Sağındırma adaştırsın Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Bulgaç bulsun iken mehebbetin Yakın aytsın kavuştursun Yakın aytsın kavuştursun Yakın aytsın kavuştursun
Құрметті достар, енді міне сіз қарап тұра тұрғансыздар. Мұнда біздің музыкантларыбыз арасында да біраз ғана өзгерістер бар. Сіз тәуіп көрген вақыттағы шекелі түгіл. Әлі біз алар белән концертыбыз барышында сізні олар белән таныштырып үтәрбез. Һәм инде менә шираттагы безнең үзебезнең шираттагы өр-яңа җырыбыз яңгырый. Марсель Ивановның Әхәт Хафизулла сүзләренә язылган җыры бераз гына әлбәттә моңсурак җыр булыр. Мәңге сүнмәс утым дигән. Bağa sular dula, bağa taşkını bula, bağa sular yazın urgula. Taşkını sular tügel, aktarla küngel, küngeline girdin. Taşkın sular tügel, aktarla küngel, küngeline girdin jır bular. Nige moңсу kişiler tınğa birmi hisler Güngelinde nindi yurtlar var Yandırıp giderip seyip siderip Мәңгі sünmez utım bulup var Yazlarda bir mina, küzlerde bir mina, küzlerinin de matur şağı var. Kile kide yazlar, yazmış niler yazılan, nige tatlı iken sağışlar. Kile kide yazlar, yazmış niler yazılan, nige tatlı iken sağışlar. Nige tatlı iken sağışlar. Мына құрметті достар, біздің әрбір концертіміз вақытында бір генә вақытта да жырламай қалғаныбыз жоқ, халқыбыз мұңнарын, халқыбыз жырларын. Бүгін де міне сіздің үшін халқыбыз мұңнарын башқарып өтербіз. Халқыбыздың ұнытылмас күйлерінен, ұнытылмас жырларынан ұзату. Sikerdim şitenlerle yüge
şokta bağdaştım yollarımla şul gülelim yumuşak yalarmı deyip bir medim kullarımla. Yordun dağı dallarını yaratmasan ki sersin şul bir sağınsan derez aşam sincil bulup gisersin bir sağınsan derez aşam sincil bulup gisersin. Halkımız cevherlerinden tağın bir jır ülse avılı kiye. İsmelejin tuktelejil üzmegiller şeşegil şul üzmegiller şeşegil olga kilmi berek bulmay başından güreşegil olga kilmi berek bulmay başından güreşegil. Oğlumның üstlerinde yıldız yana yattırar, şu yıldız yana yattırar. Oyga da yıldız bir yakın, sizgine bizden yırar. Oyga da yıldız bir yakın, sizgine bizden yırar. Üzmegüler şeşegil olga kilmi berek bulmay başından güreşegil olga kilmi berek bulmay başından güreşegil olga kilmi berek bulmay başından güreşegil. Rüstem Baliyev, Bayır Muhammadcanov. Pek zo'r rahmat, hurmatli do'stlar.
Endi mana Şiratdagi jarbız albatta sizga ko'pdir darajada tanish jarlarımızning birsidir deb o'ylayman. Mening yoqdoshim, avuldoshim Farid Xodipovning Robert Mingdulin so'zlarini yozilgan jarbız. Xot yozarman degan eding. Yazarım digenim durmadan bit sözünde Güttüler yuttağına adını da yok düzegide Kuatlarına kütliminde ni faydasın kütkenler Kütme kütsem de kuatların bilmesinde ülkenden Kuatlarına kütliminde ni faydasın kütkenler bilmesinde ülkenler Kuat yazarmın digenini yazmadın biti yazmadın Kuatlarını küte küte sıdın işe yazıların Kuatlarını kütmiminde ni faydasın kütkenler Kütle kütsem de kuatların bilmesinde ülkenler Kuatlarını kütmiminde ni faydasın kütkenler Kütle kütsem de kuatların bilmesinde ülkenler Yazarmın digeninin bilmedi bitti bir fatta Selemini hatta jiller titirmedi bir fatta Kuatlarını kütmeminde ni faydasın kütkenler Kütme kütsem de kuatların bilmesinde ülkenler Kuatlarını kütmeminde ni faydasın kütkenler Kütsem de kuatların bilmesinde ülkenden Kütme kütsem de kuatların bilmesinde ülkenden Rasim Nizamov o'zi ham Palavan jir teatri. Emetiniz bek zor enem. Gen aklansın emetin. Barlık halık yaratıp kelgen. Sen tüleçi yigitin. Bek zo'r rahmat, bek zo'r rahmat. Mana bu jırının şiirin bizim muhterem şairimiz Robert Mingdulin ijod etgan. Ham bu jırni sizga yetkirish uchun yangi jırni nechikdir azragini yangi jırshi bilan butunlay yong'iramagan jırshi bilan shag'alasizlar keldi yigitlarning izli turg'ach topdilar u jırshini. U jırshi albatta jırshi motor bo'lgach endi ol suv bo'lar u. Ham motor jırlagach ozna qo'yag'idan bo'lar endi u Alloh bersa. Naq bilan shunday jırshi topildi. Hozir sizning oldingizda imtihon tuta ol suv valiyulina. Sazlar
bir татар халык җыры башкарабыз. Бу җырны Куддус Хуснуллин Пермь өлкәсенең Орда районыннан алып кайткан җыры. Бу җырның исеме Җаныем, җаныем. Tatar estradasında 13. Alsu Valiyulina. Yavaş yavaş. Şarkın haydi gidelim. Yavaş şarkı. Şimdi gidelim. Haydi gidelim. Burası sanatın altında. Yok ne yapayım? Ay Allah. Lakota medicine man said, "Peace comes within the souls of men when they realize their oneness with the universe. When they realize it is really everywhere. It is within each of us."
Ирина Мухаммадгараева, Юлия Данилова. Ирина, Юлия, отдохните. Мына мындай қыздардан соң әлбәттә орындыкларын ташып була. Алар отырган орындыкларны. Авторитет төште инде, төшсә дә ничәтәсең инде. Кадерле дуслар, миндә Сыйбат Хаким әйтмешли бер горурлык хисе яши. Чөнки bütün әйбәт җырчылар да, bütün әйбәт шагыйрьләр, язучылар да авылдан чыкканнар. Ялганнарга әйтеп бирмәсләр. Чөнки Илһам абый Шакиров та үзе монда утыра. Ул минем сүзләремне тагын бер хатırlaслар. Моның белән мин горурланам һәм инде кем әйтмешли, шәһәрдә туып үскән кешеләргә нидер киная әйтергә теләмим. Аның каравы әйбәт композиторлар шәһәрдән чыкканнар. Аларга да бер плюс бар име. Җегетләр нәрсәгә чыктыгыз сез? Эшкәеме? Жгырып торасыз инде, ярар. Сезнең турыда аерым сөйләшербез әле. Инде тагын сезгә авыл егетебезне тәкъдим итәбез. Күрдегез бугай. Яраткан җырчыгыз Рәсим Низамов программаны дәвам итә. Авылыма кышын кайтам, сагынып тураннарны, яшьлек белән кавыштыра гармонлы урамнары. Авылыма карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылыма карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылына язын кайтам, гөрли сабан туйлары, якташларның йөзен нурлар, балкый яулым буйлары. Авылына карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылына карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылына җәен кайтам, ямлы пешән мәлендә, киерлек пешән шапсам, киштәр тарта тәнегедә. Авылына карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылына карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылына көзен кайтам, уңышлар җыйган чакта, канатланып оча күңел, яшәрем туган якта. Авылына карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Авылына карчак кайтам, елның һәр мизгелендә, күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә. Күңелкәем һаман синдә, туган йорт нигезендә, туган йорт нигезендә.
достар, біздің міне концертіміздің бірінші күні кеше еді, әлбәтте ол бәйрәм күніне туры келді. Кеше білгенді кеше бетінде ғашиқлар күні еді, біз бұның үшін тегін нешіктір бәхетлі күнге туры келді бәйтәсі келе. Бүгін ise ол біздің үшін икеләтә бәхетлі күннәрінің бірісі. Чөнки бүгін Милхам Аби Шакировның туған күні. Енді білгенді кеше бет. Файдал. Илхам Аби бүгін білгенді кеше шушы залда отыра. Жығылам бетмей мінен түстен. Илхам Аби, әне бұяққа қарағыздар Илхам Аби. Бұл сізге бізден бірек егіне білек туған күніңіз білек құтлап еме. Рәсім ұлым, не башына не қонған? Атарған еңің бар ма? Бар әлбәтті деген. Міне, Mahmud Hüseyin de bundayken. Ya da kuryeler. Min Rasim yanım. Elimde Bismillah'ın miken, elle jırlım miken deyip tavladım. İn olu bulak. Ne resimge söyler sözüm var. Mene nişançı yılda buldu, sen laureat buldun Tatar jırında. 97'de mi, iyi mi? Şunda o Sarasayko'ya bağışlangan konkurs idi. Şunda üçüncü gün tutaş kar yavanı jırladı. Elbette obrazım bir kitir almadı. Ne Salvat bile onda oturada şimdi. Jüride komisyada beytimiz şunda. Ne şunda jürada Salvat ayta mene bu bulaşak dedi. Bulaşak. Ne buldu? Şu. Sayrağan çoktur. Büyük yaman su şul şokta. Büyük yaman su şul şokta.
Kul çapma kız. Хорошего понемножку. İlham abi, Kur'an'ın üzerinden kaldırmağız İlham'ı. Kur'an'ın üzerinden kaldırmağız. Oğlum sana oңuşlar тілеймін her vakit. Рахмат бик зур Илхам abi, бик зур рахмат. Bizde şulay tavuşu kız bilen muğu kız bilen bizni şulay şartlandırıp yüzgacha yaşarga yazsın, isen sağ bularga yazsın. Hem indi hürmetli dostlar, mine şeratdagi jirimiz Ilham abi işinde bag'ishlasin. G'umuman barig'iz ishinde bizning xalqimiz ko'nglina o'lmas, so'rilmas bo'lib kirib qolgan jirlarimizning birisi Boshqirdiston kompozitori Harim Hasanovning Najar Najmi so'zlarini yozilgan jiri. Albatta bu jirimiz endi orabizdan ketib borgan Najar ağa Najmining yoqda istaligine de bag'ishlansin edi. Sen atag'i men bir kelamadi. Utalar sündü, yıldızlar da sündü. Taң nurunda yüze bulutlar. Sünse sünsen, utalar yıldızlarda. Minde eli sünmesin var. Yıldızlarda benim işim yok. Seni dağı min bir küremeli. Senden başka süyer kişim yok. Yok yok. Yaptım yaptı tügütüsü. Yabık tüsü, aşık bakmalar. Varsa da şan, bəxtliler tüsü. Mindən başqa, mindən başqalar. Yıldızlarda benim işim yok. Seni dağın bir küremeli. Senden başka süyer kişim yok. Yok yok. Yıldızlarda kabat kabandılar. Kabat yandı, utlar ileride. Yanıların köyülerini bilen. Almaşındı günler dünlerge. Yıldızlarda benim işim yok. Seni dağın bir
кешем юк, юк, юк. Синен башка сөяр кешем юк, юк, юк. Hürmetli dostlar, indi şiratdagi jırby sizge tanış bolmagan üryan jırlarыбыздын tagын birsi. Yaş talanlı kompozitor Aydar Aytuğanov'ның Marcel Hemazetdinov sözlerine yazılgan jırыбыз Biz kirerbiz бәхет yazına деген. Yazlar jiter eli, kışlar kiter eli, barlar erir kıyaşın ağzına. Baydır parlı kaşlar, sayrar sandık aşlar. Biz gireriz bәхет yazına. Aydır parlı kaşlar, sayrar sandık aşlar. Biz gireriz bәхет yazına. Bilen kirdi mehabetim izgi, sina süyüp üle gidemen. Kabul etmem sen, süyümden külsen, min yazlardan şeyge gidermen. Kabul etmem sen, süyümden külsen, min yazlardan şeyge gidermen. Yazlar jiter eli, kışlar kiter eli, barlar erir kıyaşın ağzına. Baydır parlı kaşlar, sayrar sandık aşlar. Biz gireriz bәхет yazına. Baydır parlı kaşlar, sayrar sandık aşlar. Biz gireriz bәхет yazına. Biz gireriz bәхет yazına. Тамашашылар, Расима кылым. Біз сені бик яратабыз. Инде қайын орманларына барып, қайынларына құшақладың. Хаваларға мініп, самолет
ұшқышларға отырып парашютларға жерлерге түштің. Нихаят, бүгін сен міне шушы бинада. Үшінші сұрақ дедік ме, ярар анысы бик мөһим түгел. Махаббат бинада. Һәм жыр сүйіші тамашашың алдында имтихан тұтасың. Сен алар hükümünde. Мына мартта сенің ауылдашлар отыра. Келмейбіз мүсің? Қолны шапмайбыз мүсің? Біздің ауылдашымыз деп жігітлер отыра. Біләшілер! Біләшілер! Шундай матур жігіт өстірген яғ үшін сізге шын көңілден рахмет. Һәм Рәсим, біз жыр сүйішілер сенің білән ғырурланабыз. Камил шығал мұнда. Камил бір сөз айтты. Жиын талатыларына ауыл бері. Дұрыс. Сен дауы малай ма? Ауыл. Мен дауы. Шырайыма шыққан енді. Ләкин шәһәр жігітлеріне әзгіна ауыр сөз айта яздым. Мен оларға композиторларны қолдырдым. Міне Камил, міне бұл синтезаторда Қытай тақтасында Қазан асфальтын таптап, шипши урыс мәктәбінде оқыған, шипши урыс мұхитында яшәгән Рүстәм сенің бригадыңда, Рәсим. Аның білән мен бик шатланам. Не үшін? Рүстәм менің оқушым. 15-ка 1. Рүстәмгә шабык. Рахмат. Ана шул ауыр сөзін айтпасам шықмасы егіз әлі. Bu benim elbette üzümlüğü yazılan riyamaçalarımdan birisi. Sizin aldığınızda bir işle kurtarım kuvvet başkaramız en sonunda şeşkeler. Yazlarda aşıktın, şeylerde sınladın. Seni yoksunam küzlerde. İnsin bu şeşkeler, biz girgen izlerde. Yuğaltı sağışı küzlerde. Şeşkege suzula iriksiz kullarım. Küngel gel versiz mi babatın. İnsin bu şeşkeler, insin bu ümitler. Yaratmır. Şeşkege suzula iriksiz kullarım. Küngel gel versiz mi babatın. İnsin bu şeşkeler, insin bu ümitler. Yaratmır. İnsin bu şeşkeler yılmaya kıyaşka. Eline düşmegen fıravlar. İki yıllar ayrıldı, kimsin kim yalgıştı. Küngüldemin türlü soravlar. Şeşkege suzula iriksiz kullarım. Küngül gel versiz mi babatın. İnsin bu şeşkeler, insin bu ümitler. Yaratmır. Aşıktın şeylerde sığladım, seni yoksunam küzlerde. İnsin bu şeşkeler, biz yürgen izlerde. Yuğaltı sağışı küzlerde. Şeşkege suzula iriksiz kullarım. Küngel gel versiz mi babatın. İnsin bu şeşkeler, insin bu ümitler. Yaratmır. Şeşkege suzula iriksiz kullarım. Küngel gel versiz mi babatın. İnsin bu şeşkeler, insin bu ümitler. Yaratmır. İnsin bu şeşkeler, insin bu ümitler. Yaratmır.
Hürmetli dostlar, mene әлеген айтып кеттілер. Мені мұнда яқташлар, Теләші районынан біздің ауылдашлар, яқташлар бек көп екен. Әлбәттә, мен шат, мені шулай хөрмәт етіп келгеннәрегез өчен шын күңелдән зур рәхмәт, хөрмәтле якташлар. Һәм инде без бит менә Теләші районынан, әле бүгенге көндә бу район турында бер генә җыр язылганы да, бер генә җыр җырланганы да булмады. Һәм инде мен җырчы буларак үземнең төп бурычларымның берседер дип саныйм. Шушы үзебезнең район турында җырларга тиеш кешеләрнең берседер дип. Шушы җырны без күптән түгел генә иҗат иттек. Фирзер Мортазин һәм Роберт абый Миңнуллин белән берлектә. Җырыбызның исеме Яшик әле Теләшем дигән. Yarattanı sin üzerinde bilesin. Yaratışıp yerşigeli dileşim. Dileklerinin izgilerin dilisindir dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Dileklerinin izgilerin dilisindir dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Şadlıklarga kümesin. Şadlanışıp yerşigeli dileşim. Dileklerin izgilerin dilisindir dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Dileklerin izgilerin dilisindir dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Şağında sağındırıp bəğirlərini diləsin. Sağınışıp yerşigeli diləşim. Diləklərin izgilərin dilisindir diləşim. Bizge ferşak bəxtine diləşim. Diləklərin izgilərin dilisindir diləşim. Bizge ferşak bəxtine diləşim. Dileklerinin izgilerin dilisindir dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Dileklerinin izgilerin dilisindir dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Bizge ferşak bəxtine dileşim. Rasim Nizamov Haman'ın icadi dostları. Bizning bu yigitlar bilan bir tanishtirib ta qora kerakdir balki. Mana qaysini baylanirga bilgan yo'q endi. Mana do'stim, senga baylanayım, sen menga yaqinroq kishiymi? Sendan boshlaylik so'zni. Mana shu
Расим Низамов бригадасының шушы Салават жыр театрының художество жетекшісі Марат Хуснуллин өзі, композитор. Мына шушы рентген аппаратурасы ішінде отырайын. Мында бүтін нәрсе аның біле кирешініп ішленген. Хатта менің қоя басасым, неше адымнан соң артқа шегінесім, орындықты неше тапқыр кері бұрасым, кімнен бақшайсым бүтінесі согласованы утвержден. Марат Хуснуллин деген виза бар. Хатта менің Камил Каримовлықтар асланған анда. Енді тоқтаптар, сен тоқтаптар. Міне ол жігіт біздің. Бұл жігіт бірден бір татарша білуші жігіт біздің группада түркімде. Бірден бір, мұнан башқа татарша білуші жоқ. Әлі ол айта, мендей, бұлайға кетсе, қазір татарша жырлай бақшайым дей. Қайшан жырлай бақшайсың әлі сен? Бір жылдан алла берсе. Бір жылдан соң алла берсе. Міне, бір жылдан соң жырлай бақшылай. Бұл біздің бек қатаулы кішіміз. Әзірақ ихтибар етігіз бұсілгенірек, чүнки саксофон біле, үрлі-үрлі. Бурлат болып бітебейінді ол біздің Евгений Ложенков. Жол еткенде гитара көтері. Стоп. Техридан да қалек өкпелемесіндер бізге. Біздің арада бірден бір жонлы кіші. Біздің фамилиясында жоны бар аның. Наил Мұхаммед Жан. Başkalarımızın canı yok. Madı en ulyan. Anın yanında birden bir nık jigit. Biz anı rekordlar kitabına kırtalabız. 8 saat boyu kımşanmayışı sintezatör altında basıp tıralatırgan Tataristan'daki birden bir muzikantımız Rüstem Kaşapov. Mana bunысына жақын баруға қорқам, кешеде бек әрләділер, запискалар келген, парикмахерға кірілік оқшасы жоқ, мұны енді әлі біле жүрді бейт деп. Бұл жігітке жақын бармайым, не үшін? Чүнки аның баяны, ол банкетларда тәгәрі өскен жігіт біздің. Аның баянына жақын барсаң, бәліш исі келе, тартып сызған коньяк исі келе. Мен еткенде жанында басып тұрсаң, исірәсің. Керек мен, жоқ, ярамай. Потом, сыңыннан, ярамай. Татарстанның ат қазанған артисті Рүстем Валиев өзі. Мына мұнысы бүкшейіп отырған, енді жан кесеген бір етім балайды ол. Аны консерваториядан іздеп таптылар. Мен аны вокзалдан мәлі деген едім. Ана исімі де еуға іздеп тапқанда, аңа Дим деп исім қоштылар. Дим енді мен аны Дим деп жырлыйса жүребіз емі. Бұл жігіттің кім екенін білмейбіз. Қойдан екенін де білу бек ауыр. Ол өзінің туған яғын әйтерге қорқа. Шынки қойсығына яқын айтса да, біздің ғадетті қысы көзділер яғында тыныштығы суғыш бара. Шуға көре, бұл жігіт енді біздің қоядыр Қазақстан білен Монголия арасындағы бір дәулеттен Қалмықстаннан Дима Этняшев. Айда достым. Көресім, айғырлары кішінап тұра. Қалмық жігіті настоящий. Әйбәт. Бізде де шулай кішіней. Ат популяр біздің республикада. Қай бір жетекшілер бек ярата атны бізде.
Рахмат егеттер, рахмат. Өзім мына қалайым әлі бір. Ярты сағаттан, ярты. Бұларға ярты деп айтырға да ярамай. 30 минуттан. Рүстем, жалы достым, бүгін ләктені сеңа. 2 тапыр келіп үптілер сені. Әкеше үпмәген нәре. Ярар достым, мына іш шында ки. Қазір енді дүния өзі бір тобышмаққа айленіп бара. Негіне десең де, нәрсеге тұтынсаң да жауап табыр хәл жоқ. Мен өзім Шаян журналында жауаплы секретар болып қана отырмайым, әзірек табышмақлар рубрикасы алып барам. Дұрысырағы ол табышмақларын мен қазір бүтін ғаилә білән ізләп жүремін де, ғаилә білән табабыз bizlarını. Хатлар келсе бик сүйінеміз енді. Менә шулай шығыш жасағаннан соң қай вакытта хатлар килә Шаянга, ул табышмақларны біз ішкәртіп, яңадан бастырып шығарабыз да, өзігізге қайтарып беребіз. Бәлки менә бүгінгі шығыштан соң да әлі ол табышмақлар Шаян журналына келерлер. Аның адресі бик гади. Шаян журналы Камил Кәрим дисәгез, җәһәннәмнән дә эзләп табалар мине хәзер ни өчендер. Шуңа күрә табышмакларны әзрәк бергә уйлабрак утырсак иде. Аларның залда ничә кеше булса, һәрбер табышмакның шул кадәр җавабы булырга мөмкин. Балалар бер төрле җавап бирә, зурлар бер төрле. Әйтик, менә ишеге юк, тәрәзәсе юк, эше тулы халык дигәч, балалар кавын, карбыз, кыяр дип башлый торганнар җанышлар. Монда балалар юк инде, монда бүген балаларга әлбәттә кыйбатлы билет инде бу зурларга да тәтемиге бит. Менә алар әйтә торган әйбер барып бетми. Ишеге юк, тәрәзәсе юк, эше тулы халык дигән табышмакны зурлар белә. Нәрсә ул? Ул менә шушы Камал театры инде. Шулай бит, кая монда тәрәзә? Ишектә юк, хәл чыгып булмый анда. Эше тулы халык, субханалла. Гел шулай булсын. Менә хәзер алга таба барабыз. Әйтик, ашаган сайын ябыган нәрсә ул дигәч, балалар шундук беләләр тегене. Укытучылар икеле куеп кайтарада, уларны битергеч белән битерә, битергеч ашаган сайын ябыга тора үзе шулай бит. Әзурлар алай дими. Балташ районының Исмаил дигән авылына баргач, мин шушы табышмакны залдан кычкырган идем. Миңа арттан торып бер даяркы җавапны үзе кычкырды. Мен әйтәм, нәрсә ул ашаган сайын ябыга? Ул әйтә, ул безнең колхозның пешелмәгән үгезе ди. О! Баран дей бер дә бар. Аларга китсә, нәрсә ул тоткан сайын зурая? Әйе, кем нәрсә тота, шуны зурайта, бит. Менә ирләр көлми, ни өчен көлми? Чөнки алар белән аның нәрсә икән, тоткан сайын зурая. Бу доллар җегетләр, доллар. Берүк әлләрне саулый күрмәгез. Табышмакларның җавабын тизрәк әйтергә тырышам, чөнки үзегез әллә нинди җаваплар табырга мөмкинсез. Zamanında Şayan jurnalında biz табышмакны bir sanda бирсәк, җавабы киләсе санда дитергән идек. Һәм шундый табышмаклар биргәнбез менә хәтеремдә. Әйтик мондый, эш югында эленеп тора, эшкә дигәндә үрәк ата, эштән соң ләшмә су. О! Шундый хатлар килде. Җавабы киләсе санда дидек тә, икенче саны Шаян журналының бераз соңга калган иде. Безгә шундый хатлар килде. Ятсызлар, сез шушындый массовый тиражлы журналда нинди ятсыз әйберләр бастырып ятасыз. Эшкә дигәндә үрәк ата, эштән соң ләшмә су дигән бер ул бит зонтик җегетләр, зонтик просто. Biz хәзер инде аңладык, табышмак бирәбез икән, астына җавабын тизеп төшәбез. Җавабын әллә кая кайтып карыйсы юк, шундук табып була. Кайбер табышмакларның җавабын алдан әйтсәң дә ярый. Әйтик, менә табышмакның җавабы тишек килсә, табышмак үзе тыккан сайын чыккан. Әйтик, менә табышмак үзе ат. Әйтергә куркам. Табышмагы үзе җырлы, ирләр бу тарасында. О! Нормально. Ат безнең республикада бик данлыклы җан иясе. Аларга булган почет хәзер халыкка да юк. Юк, монысы сәясәт. Менә безнең шунысы бар тагын. Мин уйлыйм, табышмакның күбесен ирләр уйлап таба булса кирәк. Шулайрак тоела миңа. Хәтта ирләрдән килгән махсус табышмак та бар. Булай ди. Ир кеше сәгать 4-тә уяна. Ни өчен уяна ул ди? Кызык бит, иртәнге 4-тә ни өчен уяна ирләр? Уянучыларның 10% киштән сыра күп эчкәнгә уяна. 20% беренче сменага ашыгып җиракка эшкә йөри торган кешеләр уяна. 70% уяна, җыена, киенә, тәпитә һәм өенә кайтып китә. Менә монда 70% утыра, Аллага шөкер, минем хөрмәтләр. Рәхмәт.
Ашықтан ашық сөйлесеміз. Міне ерлер генә уйлап таба белә торган тагын бер табышмак. Міне хатын-кыз нишләсәң дә уйлап чыгара алмый. Моны мөмкин түгел. Хатын-кыз уйлап чыгарга булай. Ни өчен хатын-кызларны армияга алмыйлар? Хатын-кыз кая белсен моны? Моны ерлер генә белә. Ни өчен хатын-кызларны армияга алмыйлар? Чөнки Ложись дигән командага дөрес ятмыйлар. Алдыға кетеш нәрсәсің, ол секіріп міннім, терләп іштім, орғаш түштім. Сіз күлген әйбірге секіріп мінмейлер. Анда кіріңін әмісің де ярый. Олмын шалеукәсі, велосипед, мотоциклның. Ой, анысын Шаян журналынан өзіңіз оқырсыз. Мен үй алам қатты әйтірге. Анда мотоциклның табышмағы, екі бұтарса пытыр-пытыр етедір. Неше кейін ол мотоцикл? Ужас, ужас. Мына бет табышмақлар, ниндейлер келесізден? Biz alarını özümüz uylap çıkarmıyoruz. Biz halktan jiyabız. Bizim halk şul kadar jör көңіллі. Bizim halk umuman юмор жарата. Bizge hazır indi Moskovdagi юмор programmaları Nipashim. Moskovda pek көп bit юмор programmaları, emi. Vokruг смехадан başladık. Anşlagı da var anda. Petrosyan alıp bara turgаны da var. Hazır bizning смеха panoramасы da. Anda indi kalamburlar da var. Bigirek de meni ошый turgаны şol жол күні bola turgan время programmасы. Men şundan bek yaxshi ko'raman. Endi sizga so'nggi tabishmag'im o't tayanmay, suda botmay. Rasmingizda hali kim aytmishli, Botir ertaga tag'in bir kun konsertimiz bor. O't tayanmay, suda botmay. Bizlar menmi? Yo'q, Alloh saqlasin. Shap yizam. O't tayanmay, suda botmay, bizda tugul, qizda tugul. Ol oq tanishni qilar. Ani ishin bilmayman. Rahmat, sizdan davlatlar ketib qolam. Endi mana yigitlar chiqqan Alloh. Endi sizning olg'a chiqib bir shirqon chiqolgan chapchapaz. Olsu vali yo'lina.
ишеттім бір күлі хәбәр. Ақ болса әгәр. Ақ болса әгәр. Әхсан Баянов сүзләре, Марат Хөснуллинкиге ашықма. Күбелегім сен ышанма, ерте жылысына. Мен мәхәббәтең синең дип, қолыма келіп қонма. Кояш бізге елмая дип, вәғдә итмә қауышу. Сүйүмне йырақ язда, ағызды бит ағым су. Күбелегім сені аңартма, түзелген яраларны. Ашықма сиңа ертерек, ярыларда қорлар әлі. Күбелегім сені аңартма, түзелген яраларны. Ашықма сиңа ертерек, ярыларда қорлар әлі. Бұл қалғирақ жейлерде, күздәгілер суылғанда, адашып қалды қышларда, елда қоя құранда. Ол енді мені табармы, табалмасмы кім біле. Күбелегім сен қағылма, қабатланмас сірімнен. Күбелегім сені аңартма, түзелген яраларны. Ашықма сиңа ертерек, ярыларда қорлар әлі. Күбелегім сені аңартма, түзелген яраларны. Ашықма сиңа ертерек, ярыларда қорлар әлі. Күбелегім
Кадерле достарым, бу дөнья ашыгудан тора, менә ашыга программабызның әкрен генә инде иң кызык җиренә җитәбез, чөнки сез хәзер күрсәгез рәсемне хәзер күреп каласыз, күрмәсәгез бүтән күрә алмассыз инде. Тиз генә аны хәзер зур гастрольләр көтә. Ул бөтен кешегә дә кирәк. Һаман сезгә генә димәгән бит инде. Әйе. Программабызның Расим Низамов дәвам итә. Sağındım, sigenimle
Бик зур рахмат кылам достар. Әлеге нәрсе тыңлап үткән җир инде сезнең барыгызга таныш жарымдар дип уйлыйм. Мөдәррис Газетдиновның Халисә Мөдәррисова сүзләренә язылган "Сагындым, сөйгәнемне" дигән җырыбыз булды. Инде менә хәзер сезгә таныш булмаган өр-яңа җырларыбызның берсе, махсус яшьләр өчен, махсус егетләр өчен атап язылган җырларыбызның берсе. Ялгыз алмагач. Şatında, yol şiitindeki almağa şov çeşekte şahında Barak baldım indesine, yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten jillerden Barak baldım indesine, yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten jillerden Şirtir yıldız şiller şakır kapağına Gün yıkılamayız parçalarsın ağzı dağlar atlarım Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber gider şillerden Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber gider şillerden belki derezenden paragaş Şeşkelerin tiyarinde taşta yalnız almagaş Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Barak baldım indesine yazdım indi dillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Yıldızlarla bağam hazır haber küten şillerden Haber küten şillerden Haber küten şillerden Рахмат, сәшкәләр өчен рәхмәт. Рәхмәт кызлар. Инде менә шушындай күтәренке рухтагы, шушындай җырлардан соң җырлар бераздан моң сорап булыр, хөрмәтле дуслар. Җырыбызның исемен атадык. Авыл каршыклары дип. Ничек итеп аңлатырга? Гомер буе авылда яшәп. Инде картлык көннәрен, үзенең картлык көннәрен калага, балалар янына килгән һәр минутны, һәр сәгатьне авылны сагынып яшәүче ак күңелле, саф күңелле, пак күңелле авыл каршыклары турында бу җырыбыз. Ринат Валиев кие, Харрас Аюп сүзләре, авыл каршыклары.
Қарашыларың мұңсу шешілерің ақ. Партлық күнің ғұмыр сүрген жерден ерақ. Зарығасың құрдашыларың қәләқуәлін. Ауыл яқларынан искен жилден сұрап. Ұпықлардан ер шақларын ізлейсің ме? Урақ ұрған жерлеріңде ерейсің ме? Ерте таңда ақ намазлық үслерінде қойып қына изге тілек тілейсің ме? Ұпықлардан ер шақларын ізлейсің ме? Урақ ұрған жерлерінде ерейсің ме? Ерте таңда ақ намазлық үслерінде қойып қына изге тілек тілейсің ме? Сабырлықлар Құдайыңнан сұрап алдың. Сабыр сауытларың тұлсайылап алдың. Жырларында изгелікке дұғасыман. Жырлай іштен гіне сыза бардың. Ұпықлардан ер шақларын әзілейсің ме? Урақ ұрған жерлеріңде ерейсің ме? Ерте таңда ақ намазлық үслерінде қойып қына изге тілек тілейсің ме? Üzgelense üzgelendi, can çıkmadı. Şiltire bakkan şişime suvun tansıkladı. Taş ulakta bildiregen şişme tüslü. Şehir ilerinde avul karşıkları. Ufuklardan yer şakların izleysin mi? Urak urgan jirlerinde yeriysin mi? Irte tanda namazlık üslerinde ayıpına izgi dilek değilsin mi? Ufuklardan yer şakların izleysin mi? Urak urgan jirlerinde yeriysin mi? Irte tanda bak namazlık üslerinde ayıpına izgi dilek değilsin mi? Oyuppuna izgi dilek deliysin mi?
Әлеге жырымыздың авторы Ринат Валиев. Ринат, әлі сәхнәдә генә қаласың, сиңа гармоннар җитә бит. Әллә төшмисеңме? Bizning Rasim Nizomovning yo'lda g'aybat aning. Mana bayon o'ynab жүрейдер bizning Rinat Valiyevda hozir повышениеga ketdi. Tatar davlat Jirxanbeyev ansamblining художественный yetakchisi bo'lib. Rinat Valiyev. Hali mening o'rinda ведущий bo'lib ishlab жүрген Murtozada повышениеga ketdi. Salovat brigadasini olib boruvchi hozir mana hali menga da aybat Toshdan o'rindiqlarni повышениеga jibaramdi. Kirish oyoniga qaytaramdi. Hürmetli dostlar, turmuşda bit türlü vaqt bular yo'qqa gana, ko'ngil tushgan chaqlar bular yo'qqa gana, o'pkalagan vaqtlar bular. Mana shunday vaqtlarimiz bizning bo'lmasin edi, bo'lsa-da, sirakkina bo'lsin edi. Shunday vaqtlarimizni o'tkazib, o'zdirib jibara bilsak edi. Jirimizda shulay atala yo'qqa o'pkalamala degan. Kuşları tilsede, ütkelin bilsin ülen. Onun sayın minni kıra, kuşaklap sine ülen. Üpkeleme, yukka üpkeleme, üpkeleme, yukka üpkelemeli. Üpkeleme, yukka üpkelemeli. Üpkeleme, yukka üpkelemeli. Yumasın күзләреңне, ейді тағын бергіне, әйтші шул сүзләріңне. Үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі, үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі, үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі, үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі. Үпкәлим дейсің, әй рәхәт, әй қуанам мен пейлі. Шушы үпкәләуің білән, яшатәсің сен мені. Үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі. Үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі. Үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі. Үпкәләмә, юққа үпкәләмәлі. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, шәшкәләрегез өчен. Инде бу җыр әлбәттә сезгә күп дәрәҗәдә таныш җырларны белем. Халкыбыз моңнарыннан, халкыбыз җырларыннан Рамбар юллары, Рамбар дигән чаптыра бутырмагыз шул ук. Аримбор бер үк сүзләр безнең ата-бабаларыбыз узган изге юлларыбызның берсе. Рамбар юллары. Sizge barır yollarıma, kar yağar ura. Sizge barır yollarıma, kar yağar ura.
Rambar yolları bir yıra, Gütersiz miken yılar. Rambar yolları yıra, Gütersiz miken yılar. Faytasın miken yanadan, Şu yoldan bir uzağına. Faytasın miken yanadan, Şu yoldan bir uzağına. Rambar yolları uzağına, Kız yaşlarını tuzağına. Rambar yolları uzağına, Kız yaşlarını tuzağına. İşitesiz miken mine, Jırımını sizge suzan. İşitesiz miken mine, Jırımını sizge suzan. Rambar yolları uzan, uzan bulsa da uzan. Rambar yolları bir uzan, uzan bulsa da uzan. Hürmetli dostlar, sizin bilen iştirakçılığımız ahırına yakınlaşıp geldi. Sizlere rahmetiniz şulay hürmetlep, zallarını tuturup şulay motor edip kelgeniz için, alkışlarınız için, keşkeleriniz için көңілден зор рахмет hürmetli dostlar. Sizin bilen qolat şurasına kadar bugün şulay sağlıklaşabız, isen sağ bulunuz, birge bulurga yazsın, jırlap geçerge yazsın. Bir yalğızın ışıgasın yollardan yollar. Bir yalğızın ışıgasın yollardan yollar. Rambar yolları yıkıra, Baydırımız eli uğrar. 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 Baydırımız eli uğrar. Baydırımız eli uğrar. Rasim Nizamov Ham Salavat Jir teatri. Qadrli do'stlar, Rasim Nizamovni yaratib, ham bizni tuzib tinglav uchun bek zo'r rahmat. Siz bizni, biz sizni sog'inib birga yashasak edi. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz, baxtli bo'ling'iz.